Dame i gospodo, poštovani posjetioci, cijenjeni gledatelji obiteljske televizije Valentino, napravit ćemo sada ipak jedan predah, jedan mali lagani odmor od muzike iz razloga što ćemo narednih minuta razgovarati sa velikim prijateljima, osvjedočenim prijateljima Festivala narodne muzike Bihać 2012 i ovoga 18. puta zaredom koji se održava u gradu na Uni. S nama su večeras partneri na projektu gospodin Alen Zulić, direktor Kulturnog centra Bihać i gospodin Amarildo Mulić, direktor javnog preduzeća Nacionalni park Una. Gospodo, dobro vam večer i dobrodošli. Gospodine Zuliću, za vas, da tako kažem, jedno klasično pitanje. Sigurno je da Bihać tokom godine vrvi od lepeze čitave ponude kulturnih sadržaja. Međutim, koliko Bihaćki festival Sevda Fest i Festival narodne muzike učestvuju u ukupnoj ponudi kulture u gradu na Uni? Hvala Esade. Evo, po drugi put se javljamo. Prije svega pozdrav svim vama koji ste ovdje i naravno svima onima koji će ovaj prenos gledati putem malih ekrana. Bihaćki festival jedan i drugi. O Sevda Festu smo već govorili. Sevda Fest ima posebno mjesto iz onog razloga što je to na neki način u pitanju je dakle najljepša stvar koju zapravo imamo, nepokretno nacionalno blago o kojem moramo voditi računa i kojem ovaj festival u ovom trenutku i najviše vodi računa u Bosni i Hercegovini. A s druge strane, narodni festival, onaj kojemu svjedočimo večeras i kako vidimo također ima dobru kvalitetu i karakter, ima onaj zabavni karakter koji je svakako potreban u svakodnevnom životu, ali ja ću reći i onaj ekonomski karakter koji zapravo mnogi možda ne znaju, ali ovo je bila jedna od onih privrednih grana koje su u bivšem sistemu, dakle kada smo imali više republika, možda bila i najjača ekonomska grana jer je estrada ponajviše punila budžetske kase. Tako da, pored ovog zabavnog dijela koji je vrlo dobar, možemo reći da je estrada i ono što i ovaj festival poručuje nakon svake godine zapravo jedan dodatni podstrek i ekonomiji. Za egzistiranje, normalno egzistiranje institucije koje ste vi na čelu, Kulturnog centra u Bihaću, neophodne su naravno i pretpostavke materijalne, infrastrukturne, posebno kada su objekti u pitanju. Evo, čini mi se da je upravo danas udaren pečat na početak jedne velike rekonstrukcije. O čemu se zapravo radi? Pa tako je, naime, iako to možda nije posebno interesantna tema za večeras, ali svakako da ako nemamo energetski efikasne objekte, ako su nam slabi prozori, slabi zidovi, definitivno je da će i sadržaj unutar toga biti nešto slabiji. Upravo ono o čemu sad razmišljamo i tačnije radimo ovih dana jeste da napravimo infrastrukturu na osnovu koje ćemo tokom cijele godine moći pružiti kvalitetne kulturne sadržaje i na neki način da se naši umjetnici više ne smrzavaju u našoj sali Kulturnog centra. Ja ću vas ispraviti, gospodine Zuliću, čini mi se da je ovdje dosta roditelja, ima sigurno čija djeca koriste prostore Kulturnog centra i sigurno će im biti drag podatak da će moći svoju djecu poslati bezbrižno u sve, da tako kažem, objekte Kulturnog centra iz razloga što ovih dana kreću i radovi na instaliranju grijanja i to sa obnovljivim izvorima energije, tako da se i na taj način približavamo standardima Evropske unije. Hvala gospodine Zuliću. Evo gospodina Amarilda Mulića upitaću kako i na koji način javno preduzeće Nacionalni park Una gleda na ovakva događanja, ovakve manifestacije u ukupnosti jedne i turističke ponude. Pa evo, prije svega želim da pozdravim publiku u dvorani u ovoj festivalskoj noći, zatim sve izvođače, naravno gledatelje pored malih ekrana. Nacionalni park Una kao područje od posebnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ima za zadaću podršku manifestacijama, institucijama i svim onim vrijednostima koje baštine našu kulturu, našu tradiciju. Pjesma, narodna pjesma je tradicija naroda Bosanske krajine, odnosno tradicija naroda Bosne i Hercegovine. I iz tog razloga, a pored toga što ovaj festival je izrastao u jedan respektabilan festival u regionu i jednu, da tako kažem, manifestaciju koja je svake godine sve više i više kvalitetna, Nacionalni park, odnosno uprava Nacionalnog parka Una je odlučila da podrži ovaj projekat i mi smo tu, naravno, u cilju promocije
u cilju promocije vrijednosti, tradicije ovoga naroda, ali isto tako i u cilju podrške festivalu, Bihaću, Unsko-Sanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Naravno, mi imamo za cilj da promoviramo, pored prirodnih i svih ostalih vrijednosti na području nacionalnog parka, da promoviramo, kao što sam rekao, i tradiciju i običaje i želimo da putem ovakvih manifestacija približimo vrijednosti i potencijali Nacionalnog parka Una bosansko-hercegovačkom turističkom tržištu, ali isto tako i turističkom tržištu u regionu. Nadam se da će svi oni koji žele nešto da dožive neponovljivo odabrati da posjete ovaj dio Bosne i Hercegovine, Nacionalni park Una, jer bolje provesti jedan dan na Uni nego čitavu godinu onako. Evo u prilog tome i danas veoma značajno događanje, potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Nacionalnog parka Una, turističke zajednice Unsko-Sanskog kantona, Aerokluba Bihać i općine Bihać u stvaranju tog jednog povoljnijeg ambijenta turističke ponude. Ukratko 2 rečenice, samo o čemu se radi. Pa naravno, evo, kako Bihać raste i ide naprijed, tako i sve institucije koje rade na projektima i rade u svojim oblastima nastoje da poboljšaju ambijent za normalan život i kvalitetniji život kako domicilnog stanovništva i tako i svih onih koji posjećuju ovaj prostor. Mi smo danas potpisali ugovor sa općinom Bihać, Aeroklubom Bihać na stvaranju jednog sveukupnog ambijenta da stvorimo uslove za jedan bolji i kvalitetniji dolazak turista, odnosno jedne grupe turista na ove prostore i, da tako kažem, iz zraka. To je samo dokaz da sve ove manifestacije, sve vrijednosti na ovom području treba da napravi jednu sinergiju i da zajedno napravimo jedan ambijent za bolji i kvalitetniji iskorak ovog dijela Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo, želim vam puno uspjeha u radu na čelu ustanova i preduzeća na kojem ste na čelu. Dame i gospodo, naši gosti bili su Alen Zulić, direktor Kulturnog centra u Bihaću i Amarildo Mulić, direktor javnog preduzeća Nacionalni park Una.